Idaon tayo po misa ngayon para kay Thanksgiving ng Catalina Aison, Sita Celis, Erwin Dizon, Garcia family, Ocampo family, Benedicto family, Comey. Para king special intention na rin, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Sala, Grace Santa Ana. Pagipangalita na po ding kaladuada ni Among Pax Lansang, Among Aris de la Cruz, Among Pedro Puno, Among Felipe Manalang, Among Pedro Jaime, Among Jose Narciso, Among Emilio Tuano, Among Dulfo Tantenco, Among Rustico Cuevas, Among Leonard Flores, Among Elmer Simbulan, Leonor, Noli Sr., Edwin, Rolando, Nenita, Maricel, Aileen, Crislin, Juanita, Segundina, Javier, at ang magdang kaladwa kay Purgatorio. Talakad tapo.
Nagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing ginuman at tiniyak kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakamalan kong kapatid, isundo tayo kaniting katwata mong pamagsimbambengi, ing kapagsadyan, king panyatang na ning ginu, ing pagapait na king Pasko at ing panyatang ng pasibayo king kawakasan ning panahon. Kaniting misa kinalanan tana rin pipumpuna na ning ginu. Eme apuro, dapat emo ayugse, dening adiwa. Batangan pong maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo, si siyang talapat panyawad kapatawaran, ding katang kasalanan. Ikang mituburan man pakayapan mula ring palpikasanang sisisi, Ginoo pakalulong. Ginoo, pakalulong. Ikang dinatang bamulangausan sumisi ring makasalanan, Kristo pakalulong. Kristo, pakalulong. Ikang mamilatan wananing ipa, bana kaming patawaran, Ginoo pakalulong. Ginoo, pakalulong. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at ipakapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamungan sana, king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, miglalang ampon men at busking meto ketawan, biryan mong ing amano mo mi katawan niyang tao, king sepupuna ning kalinis-linisa na virhen, malugod mo sanang tingiran ing pangatao mi, layon papangaintuliran mo kaming miyagom king kadiyos sana. Itingan na duan mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Mitipon kayo anak ng Jacob at tumingid. Pakiramdaman niya i-Israel at tatayo. Huda, ding kapatad mo puryanda ka. Ding kasalang mo, king batal sakalan mula. Ding palipi ng tata mo, ika ing dukwanda. Huda, aanak ning leon, agad kang sasalikot, anak ko, kay ba't mong mindakap? Kalupa ning leon,
magdumugya at manabat. O kalupa ng ning leoning sari bengisan, nini mo ing mga ngas lumapit kaya. Ing setro, eya midayu kang muda, ni ing tukod ning upaya, pilatan ding bitis na. Hanggang eya datang, ing mga intulid kanita, asukat ng pamintuan, ding bansa. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. dalit apakibat, magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan. O Diyos, pagkalugmo king ari, ing pamanatol mo, at king anak ng lalaki, ing katuliran mo. Baning panibalan mit mong katuliran, ing balen mo, at ding kalulong memalen mo, king alang pamangabiran. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan. Ding bundok at ding bundok-bundukan, ikablas na sana king balen mo, ing kapayapan at katuliran. King ganap a katuliran, ipamingwa nala, ding atsuking kakaluluan. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan. King panawon na magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan, ang gaking mayalaya ing bulan. Mag-ariya, karing mingat bangat bang dayat malat, manibat king ilog a marangul, angga karing sepo na ning labuan. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan. Mipuriya kapilan maning lagyuna, at magluwidya kabang kaba, antimoing aldo. Ipanmuanan niya sana kaya, ing balang tribu, ding sablang bansa, paligayan de sana ing lagyuna. Magluwid sana ing katuliran, ing laganap a kapayapan.
ing Ginoo manatili kaya kayo. at kaya ka at timuri. Pamamasang iba't king maya pabalita agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Iti metong yang piyakitan karing lagyura ding pipumpuna ng Hesu Kristo, anak ng David, apalipi ng Abraham. Abraham ay anak ni Isaac, Isaac ay anak ni Jacob, Jacob ay anak na Huda ang ponting kapatid ng Huda, Huda ay anak na Fares at Izara, Itamar ay Imarareti, Fares ay anak ni Yesrom, Yesrom ay anak ni Aram, Aram ay anak ni Aminadab, Aminadab ay anak ni Naason, Naason ay anak ni Salmon, Salmon ay anak ni kang Rahab, Ibooz, Ibooz ay anak ni kang Ruth, Iobed, Iobed ay anak ni Hese, at Hese ay tata ng Aring David. David ay anak ni Salomon, ketang meging asawa ng Urias. Salomon ay anak ni Roboam, Roboam ay anak ni Abias, Abias ay anak ni Asa, Asa ay anak ni Ihosafat, Ihosafat ay anak ni Ihoram, Ihoram ay anak ni Yosias, Yosias ay anak ni Hotam, Hotam ay anak ni Akaz, Akaz ay anak ni Ezekias, Ezekias ay anak ni Manases, Manases ay anak ni Amon, Amon ay anak ni Hosias, Hosias ay anak ni Hekonias, ang ponting kapatid ng Hekonias. Kanita mapalyari ing pangadalarang bihag ding Israelita karin Babilonia. Kay ba't ning pangadalarang bihag karin Babilonia, Hekonias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiyud. Abiyud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Iazor. Iazor ay anak ni Isadok. Isadok ay anak ni Akim. Akim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Imatan. Imatan ay anak ni Jacob. Jacob, yapinitata ng Jose, ay asawa ng Maria. Kang Maria yabibait, Jesus, amayayawos Kristo. Ing kabilugan daring dayi ulinita 14 na dayi ibat kang Abraham ang kang David. 14 na dayi ibat kang David ang king pangadalarang bihag ding Israelita karin Babilonia. 14 ding dayi ibat king pangadalarang bihag karin Babilonia angga kang Kristo. Pakamalan kong kapatid, ding mayap ng balita ng kikatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Bayap-payabak po kaya kayo ngan. Tiyoko pa. Masyadya po makabay kaya katang ebanghelyo at balutaya po iti banwa-banwa, yapin po rin ring piyakitan king pipumpuna na ning apong Ginoo. At nung lawen me po, misnaya king kakaba. 14 nga na aday mula kang Abraham hangga kang David. David, alabino namang 4 hangga king pangadalara Babilonia. Kay ba't 14 namang 4 mula king pangadalara Babilonia hangga na king mibaitya ing Kristo. At 14 alahi at lu daigdegla tangeni 14:3. Ali bibiro ko mo. Pero lawen mo lang po rin makabang lahi na ning Ginoo. Sana mo
puro lang. Po. Biro mo ibait niya kini nga pong Ginoo. Sana puro yang kayapan. Sana puro yang kabanalan. Sana puro yang katuliran dening taong deni. Pero balo tamo po ali. Wato to manyaman ng puro. O tang halimbawa kay matning misa ngayti, may katupa ka ketang kilwan sabihan na kaya puro yung gatas na mulag nga na may salwan. Kaulim kita kaya kay ma'am rito na kantuyo. Sa kamunita sing kaya kapitis mo yan, mga anak ka na po, kanyaman na pamangan. Kaya ni po kaya isang tarita, makanyan mo naman din ang makatwa, mas maluray ni. Mas manyaman niya po kaning gatas na mulag, nung ating kang duman. Baluyo po rin duman. Ikabalo mi, balo mi. Duman kay ba't yun may gatas na mulag puro ay Diyos ko, kanyaman ng kanyaman kabang luna, dining kay katangal mo sa layne. Ngarapin, balo mo nga ning manyaman na niya kamayayayat, ngarake ka. Kaluguran kong kapatid, manyaman niya yung puro. O hindi pa, halimbawa, tabang talangka. Ay Diyos ko, o tangkebit mo na king nasing mapalit, tsaka may bisitanan po kalamansi. Kaluguran kong kapatid, kanyamanan yan. At ikapasang ligang okra, ligang palasenas, ampong ligang talbos kamute. Ay, iluko, kanyaman ng kanyaman. Yaita, good luck keng presyon mo kay ba't na niyan. Uli nga na yung kata sa kolesterol. Kaluguran kong kapatid, manyaman niya yung puro. Pero, king biye, at kareng miyaya liwang katutuan na ning biye, ning kaya mo akwak yung puro. Mo nga na puro ing sabla. Nung balikan tayo po'y kasalisaya ning pangalalang, ing banwa at ing yato niya miglalagya yung ginu, lelangan nangan mayap nga na, kutag, o tatigubingan, pag-umpisa na ning kasalanan. At tatandaan niyo po kimbayong tipan ng Ginong Jesus, itang metong ng talimhaga, minyalbag ya kanong bini, sablang bining silbag na, payap ngan. O tatintilubong tikot, o tatintilubong palat, po. Yan nga manwa ni nga po Ginoo. Kening kay katamong ebanghelyo, dimdam talaring lahi. At dening lahi nga reni, mo puro. Atin pong makasalanan, ating mengolonya, atin pong memorayin, ating miyayaliwang dapat masanting kipabibiyebiera. They are not just mere names. Doon igbalang betong karela ating kwento, igbalang betong karela ating yang karanasan, king kasalisayan at king apong Ginoo. Pero may ngari mo naman kaya katamong mi papamilya, nang kaya ting mi pasamot kaya katamo, Pero nangagatang sabihan, kadayaya, emuneman, augse. Ingapong Ginoo, wala yang inugse. Karening palipi na ning ginutang Jesu Kristo, repipumpunan na. But they are shadows of the life, in the life of Jesus in grasya na. At ning maya pabalita, king katataw yan, bibait yarit, ing mayap. King katataw yan, mirasyarin ketang para sana, yapin ng pangabait na ng Kristo. Ini kaya katamong karanasan, kaluguran kong kapatid, nang kaya maralas sa ting mangumpisal ka na ako among, para pareho naman pami paragul, ngara. Para pareho mo trato mi karela. Para pareho kami pepakan karela. O ba't ining anak kong metong hinawa niya, ngana. Sometimes it happens to the best of families, po. Ang yang nanong kaya kang pamagpursigi, yang nanong kaya kang pamagkapilit, ng kay bisamutan. Pero kami gagana ka, uling nga pong bandan tauli, akit menong makanano yung kikimot keng biyemo. Makanano yung pipilina na, wama nating marok ating matsura, pero king katataw yan, magribaboy ing kayapan. Yan ang karanasan ng balang metong kay katam. Tana po pa karayo-rayo, mong parigat siya kay ngarapan yung eni. Pare po kukwentuhan niya nga na kami, pito kaya pong mikakapatid. Lalaki kengan, alam babae po. Pero, dening pengari uling para pareo mestra,
Anod na mo mag-aral masalese. Dahil kapatid ko, wala po problema, mag-aral lang masalese. O ang oras ni pa manigaral, manigaral lang. Yakwali. Mas muri ko pa po itang utos na na ako mo, muntak tindahan. Utos na na ako mo, manos kong pinggan. Utos na na ako mo, mamalis. Kesa aking manigaral ko, nepo. In seminaryo, dahil ako naman yan. Mas muri ko pa po'y mag-obra ko kay kusina o mag-obra ko kay garden kesa aking mag-study period ko. But the question now is, o bating matamat mag-aral, yung may aral na pulong banwa. Ne? Habang niyang mag-aral kami rin kapatid ko, section 1 langan. Yako, 10. Makarine, po. Pero bandang tauli, ako pong mitaga na mag-aral, apulong banwang mayat siya. And then, I tried to ask myself, until now, it's a mystery. O ba't kaya kami pito, ako nagpari? Ako naman naintindihan. Pero makanya niyang kikimuting hapong gino. Kaluguran kong kapatid, nang kay bisamutan, king emasanting, bisamutan king emayap. But it doesn't mean you stop there. Tok nang naka, mamagasa, bilako ng kakapanayan, alika. Dapat isundo mo pa mo rin uling king katataulian, bibait niya, ingkayapan. Magibabo niya, ingkayapan. Halimbawa ngayon yung Pasko ngayon po, if you look back 2025, bayap nga ng milyari kita. Masantingan. And so we ask ourselves, do we have the reason to celebrate Christmas? And kahit po, wala mo nakal namang matsurang milyari. Pero yung importante, mas mag-ibabo ring bayap. Dapat we celebrate still the Christmas po. King mag-ibabo pa mo rin itang masanting, itang bayap. Panikas sabi niya kaya kayo yun King tao po tang mateya. Yape kakarok-karok ni. Era napisap yan itang barok kapagi kaya. Imitagan na mo na itang masanting, na itang bayam kaya. At ining panagkat na ning ginu kaya katamo. As we look back, yes, we look at the shadows, we look at the darkness, dakalakaralugtuman na milyari, dakalakabulastugan kalupada, dening kening pipumpuna na ning ginutang Yesu Kristo. Pero iti dok nangingapong ginu. Pumila ko kapanaligan at pag-asa king tao, ulit balo na king katatawlian, managumpeya. Let this also be our prayer. Ngayon katuwang aldona, ning kekatamong simbambegi. Waman ning kay nakal, ibage, matsura, mo na manayog tanggapan mo na mo, mabiyasa ka, kareti, at king katatawlian, luntoya, igmayang. Amen. Antimong mga lambot ampon mga inang tao, lalapit tala, ring kayatuan ng tamo, harapaning ipata mong at subanwa. Aking pakalulu ampon lugod na, puri na katamong mikabus at makabalo king katutuan. Gatangan pong manalangin, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Banding pastol tamo, tukyan ding kaburyan ding Diyos, at pagdulapan do ing kasaplala, ring mi panibala, king kalingapan do, lalong-lalo no, ring pakakalulu, ang pongalang akarapat. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Bananti mong metong a komunidad, akilala tamo ing kayapon ning metong at metong. Bakit pag masakit, karing akakatagpo tamo, at mangawat mamatol ang pong manusga karing magkamali. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Banding malilili king dalan at manamdaman sakit ning pamag dili-dili. Kaligaligan, ang pong pamanyakwil, manakit lang kapayapan, king pakakalulu ang pong lugod ning Diyos. Manalangin tamo king Gino. Gino, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Banding masakit, ding malalakwan bale, ampong ding magkakasakit. May pasik nangan lalo, at may pautatagan lo, king balure in kaluguran na lo ning Diyos. Manalangin tamo king Gino.
Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Bande meyang muna biye, mi patawaran lo karing kasalanan do, at mi painawa na lo king kapayapan ng banwo, manggaman king nalangangga, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po, adwan tamo'y sarili tamong kapagnasan. Oy paming at sabanwa, ihupaya ning lugod mo, mantinya na kami sana, sopan mo kaming epalin lang, at paisawol karing dewakan karing biyemi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamong daod, matanggapla, arapaning Diyos, ipagmayupayang tutu. Tanggapan sana ni ginuiting daon karigamat mo. King kapuriang po yung kaligaya ning lagyo na. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo. O Ginoo, pabanalan mo lariyayang pangming banal, abalayan mo, at pagkalog mo sana ing pangituliran ming masese king tinape ning banwa, king kapamilatan na deteng banal a misteryo, aw memi ng pagmasusyan king papanyamban keka. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yake kayo, At kaya ka antimuhin. itasyo laring puso yo. Makatas na lang king gini. Pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ang po matuli. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Dios king alananggat lubos mayupaya. Inula ring sablang profeta ing panyatang na at delane ning Virhen Maria king sepupunana. Kambe ning sabing lugot, di natangyang mumuna kaya ihuwa na maminyag, ban ibulalag ampon ipakilala ne karing tao. King emo na nung lugod na, pigkaluba na kaming tula, kabang pagsadyan miyang pagmasusyan ning misteryo ning pangabait na. Ban kanita, king panyatang na, das na kaming makabante ampon manalangin, kabang ting pusumi, mga pnulang kapagmulalan ampon kapurian. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit kaming ligaya, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapining banaloy pa, ikay sibol ing sablang kabanalan, ulinitay panigapumi itugtugme, ng espiritu mo antimo intiti pang ambon kareting ayin mi. Ban pabanalanan at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lugdinaw ning biyenaking pamaylasat kamatayan na, kinwaning tinape. Pasalamatan at pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na at ngana. Kuwanan niya iti, ikayungan, at pangan kayo kaniti. Uling iti ang katawan ko, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ng apunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan at pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iti ang kalis ng daya ko,
Ing daya ning bayo ang po nalananggang tipan, abi bubu para ke kayot para ka rin sa belang tao, bad kanita mi patawaran la, ding kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo, kanan. Misteryo ning kasalpantayanan. Ini ang yaning gaganakan mi o mapamakadulong ipay kamatayan ang poning pangasubli ng bebye, daraon niya keka iting tinape ning biyeting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming ang timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban miganap ya sa king lugod. Kambe ng Leo, ing papa mi, Florentino ing orsobispo mi, Pasiano ing obispo emerito, ding sablang pari ang pondiakono at ding sablang susuyo, king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi minuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ing pangasubling mebye, king pakalulo mo'y dalamulat ding sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king bielanangga. Ban kambering wana Virgen Maria induning Dios, kamberang San Jose ing mal ng esposo, kambering wana apostol at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka king kekaba ning panahon, apor yan ang pon apaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambena ampon keya kagumning banal na Espiritu sablang parangal ampon ligaya kaya ka o Diyos ipanglubos mayupaya manggaman king alanang. Anting metong a familia, maus tapo king malugod na ipa, king panalangin tiro ning Ginoo. Itangan mo, Ibami at sumanwa, misamba Nananging kaya
ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod o iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasopa ning pakalulo mo mitimawa kaming parati king pamanalipa ning kasalanan at pikabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pon pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya ning talapakabos mi, Yesu Kristo. Huling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan ang po'y ing ligaya, manggaman king alanangga. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na't ngeni sa sabiana kaya kami, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, no ing pansinan mo, ing kasalpantayana ning banal na kapulungan mo. Layon na ing pamayapan ang ponpisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka at timuri. Bakit tapo ing mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kongan. Nyo'y kordero ning Dios, nyo'y milalako king kasalanan ning yaton wala ring mahiyaos king dulang ning kordero. Ginoo, e kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayat na ako. Ikatawan at daya ng Kristo, ingata nakatasa, isadsad ang kapitye, alanata. Amen.
Manalangin tayo. O Diyos, sa ipang lubos may upaya, king pamananggap, ampon pamag sesemi, kaniting panalakalam, masapsap ming pagnasan, ing pakalukwan mo kami king lugod ng Espiritu mo, banking panyatang ng Kristo ng anak mo, dasna na kami ng timong sulong binalablab. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Pag-update ko mo po king pamasko ng apong nasyo, maragul pong kapasalamatan as of yesterday, 117 na lapu deng beneficiaries tamo. Dakal salamat kaya kayo na. Baka buklat niya pa po kasi agaya pong December 24 po ing pamamye, so we will have the cut down on December 23. Dakal salamat, wata po di pambisan tagal, para king kaya para lubapong nasyo, itamo sanang maging instrumento na. Inginu mantabe kaya kayo, At kaya ka antimo. bendisyonan ako ng Diyos sa mayupayang tutukan meron kaya kong familia, kilagyo ng ipa po ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw neo, meta king kapayapan at lugod ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya payabak po kaya kong